салом ба ҳаводорони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври чоруми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. бозиҳои даври чоруми чемпионат хеле шадиду нобахшиданӣ паси сар шуд. ин мавсим дар ҷадвали мусобиқа дастаҳои муддаӣ барои ишғоли мавқеъҳои ифтихорӣ зиёд аст ва барои ин на танҳо таҷрибадорон, балки дастаҳои навкор низ талош меварзанд. махсусан сомони данғараки бозиҳои охири худро бо пирӯзӣ паси сар мекунад ва дар ҷадвали мусобиқа низ мавқеи бад надорад. тими ҳулбук бошад чун мавсимҳои қабл дар аввали мавсим ба ягон дастаи чемпионат сар намефурорад ва дилхоҳ дастаи аз пешаш омадаро ба қавле чапа мекунад. дастаи парвоз бошад ғайри ба омӯхтани забони англисӣ, роҳандозӣ кардани футболбозонаш, ҳамчунин ба тамрину машғулиятҳои даста низ навовариҳо ба миён меорад ва натиҷаҳои худро дар мусобиқа беҳтар месозад. хулас дар ин нашри барнома аз натиҷаҳои рақобатҳои даври чоруми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум фарохтар ҳарф мезанем. аз бозии дастаҳои фаизканд ва исфараи шаҳри исфара шурӯъ мекунем. ин дастаҳо дар аввали мавсим мӯътадил кори худро оғоз карданд ва натиҷаҳо баъзан хуб буду баъзан на он қадар хуб. масалан фаизканд дар аввалин бозии худ дар даври аввали мусобиқа аз дастаи сарои камар шикаст хӯрда буд. исфара низ натиҷаҳои хуб надошт, вале бозии ин дастаҳо дар даври чорум муқобили ҳам яке аз бозиҳои пуршиддати ин давр буд. исфара шояд ба он хотире ки дар сафар бозӣ дошт аз рӯи натиҷа муваффақ нашуд, аммо аз ҷиҳати бозӣ муқобили фаизканд беҳтарин бозиро ба намоиш гузошт ва ҳатто аз ҳуҷумҳои пайдарпай ин даста қариб буд голҳои зиёдеро мухлисон шоҳид мешуданд. ин бозиро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ва имкон аст ки якҷо тамошо намоем. дар даври чоруми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат дастаи фаизканди ноҳияи восеъ дар майдони хонагии худ дастаи исфараи шаҳри исфараро қабул намуд. бояд гуфт ки дастаи фаизканд то ин дам дар се бозӣ як мусовӣ намуда ду бозии дигарро бо мағлубият ба анҷом расонида буд. дастаи исфара бошад дар ду бозӣ як ғолибият ба даст оварда дар як бозии дигар ба бохт рӯбарӯ гардид. дидори дастаҳо дар ин рӯз бо бозии ҷолибу дидании меҳмонон оғоз гардид ва дар дақиқаи сеюми майдондорӣ баъди дарёфти тӯб дар нимаи майдони рақиб нимҳимоятгари рақами 14 дастаи исфара Шаропов ба задани голи зебову диданӣ даст ёфт. баъди ин гол соҳибони майдон пурра бартариро ба даст гирифта бештари ҳолат дар хатти ҳамла қарор доштанд. ҳамин буд ки ҳамлаҳои пайдарпайи дастаи фаизканд натиҷаи дилхоҳ ба бор оварда дар дақиқаи 17 майдондорӣ баъди як партофти зебои ҳамдастагон Шахир Норов аз дастаи соҳибони майдон ба задани голи ҷавобӣ даст ёфта ҳисоби бозиро баробар 1-1 карданд. дар идомаи майдондорӣ ҳар ду даста чанд маротиба имкон доштанд ки боз ҳам дар ҳисоби бозӣ ба пеш бароянд, вале нимаи аввали ин нерӯсанҷӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми бозӣ бошад дастаи фаизканд нисбат ба дастаи рақиб бештар ҳолатҳои хуби голзаниро созмон медод, вале то дақиқаи 80 бозӣ дастаи исфара дар хатти ҳимоя хуб бозигузорӣ намуда имкон намедод ки соҳибони майдон ба задани голи навбатӣ шарафёб шаванд. ниҳоят дар дақиқаи 87 майдондорӣ боз ҳам ҳамлавари марказии дастаи фаизканд Шахир Норов аз партофти ҳамдастагон истифода карда бо сар тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон гардонид. дар дақиқаҳои охири бозӣ бошад дастаи фаизканд бештар дар хатти ҳимоя бозӣ намуд, вале аз имкониятҳои созмон дода хатти ҳамлаи дастаи меҳмонон истифода бурда натавонистанд ва ҳамин тариқ бозӣ бо ҳисоби 2-1 бар нафъи дастаи фаизканди ноҳияи восеъ ба анҷом расида ин даста аввалин ғолибиятро дар мавсим соҳиб шуд. Что планировали на игру, не исполнили, потому что все равно молодежи не хватило на 90 минут гол пропускать. Это, не знаю, недоразумение, но будем работать дальше. Что думать будем уже о дальнейшем. И хочу поздравить команду Фаизкан с победой. бозӣ фикр мекунам бозӣ хуб буд, як фурсати голзанӣ зиёд доштем ва афсус ки аз он фурсатҳо истифода набурдем. дар охир як гол зада мо се холи дар кӯра ба даст овардем. мехоҳем ки беҳтар хубтар тайёрӣ дида ва он се бозӣ ки мо ноком гаштем я аз се бозӣ имтиёз доштем мехоҳем онро ҷумбон карда як холои дар кӯра ба даст биёрем. бозии дигари тамошобоб ин рақобати дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд
و سرای کمر 5 بود که رقابت در میدان خانگی پرواز با شهامت خاصه سپری شد. سرای کمر همچون رقیب نوبا برای دلخواه دسته چمپیونات مقابل پرواز نیز از تاکتیک خاصه استفاده برد. آنها پیوسته در هجوم بودند و در خط دفاع نیز فرصت‌های زیاد خطرناک را استوکورانه از بین می‌بردند. هرچند حساب بازی بر نفع فوتبالبازان جنوب کشور نیست، ولی از جهت امورهای دیگر آنها مقابل دسته پرواز کمی نداشتند. خلاص این بازی هم از مد نظر همکاران ما دور نماند و سوژه آماده کرده آنها را در این مورد تماشا میکنیم. در دوره چهارم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته‌های لیگ یکم تیم پرواز فرودگاه بین‌المللی خوجند دسته سرای کمر نوحه 5 را در میدان خود قبول کرد. مورد با ذکر است که برای برگزاری واخوری‌ها در موسم امساله ورزشگاه فرودگاه با تشبث رهبریت فرودگاه بین‌المللی خوجند پورا آماده گردیده میدانش سبز و جوابگوی طلبات است. با مقصد بخطری گرد و اطراف میدان پورا پنجره بندی گردیده اتاق‌های لباس عوض‌کنی پورا از تعمیر برآورده شدند. واخوری بین دسته‌های پرواز و سرای کمر جالب و تماشاباب جریان گرفت. در دقیقه آخرین قسم اولی بازی به صاحبان میدان کشودن حساب میسر گردید. توپ را به دروازه مهمانان بازیگر دسته پرواز اسدبک جورابک زاده زد. در قسم دوم واخوری تغییر دادن حساب به بازیگران هر دو دسته میسر نشد و واخوری با حساب 1-0 به فایده صاحبان میدان انجام یافت. این زمان دسته پرواز با 3 واخوری و 3 غلبه در زینه سوم جدول چمپیونات مذکور قرار دارد. بازی دو دسته نوکار سرازم شهر پنجکند و سامان ناحیه دنغره نیز یکی از بهترین بازی‌های دور بود. گپ سر این است که فعلا به خاطر پورا آماده نبودن میدان خانگی دسته سرازم شهر پنجکند بازی دور چهارم را با هم عوض کردند. یعنی بازی که باید در خانه دسته سرازم شد برعکس در میدان خانگی دسته سامان برگزار گردید. فوتبالبازان دسته سامان از اول بازی اداره رقابت را بر خود گرفتند، اما فوتبالبازان سرازم نیز با عکس الهجوم با آمار حریفان جواب میدادند. بگویم بازی برابر بود خطا نمیکنیم، ولی بالاخره کار همین خیل شد که فوتبالبازان دسته سامان با دروازه تیم سرازم 2 گل زدند و فوتبالبازان دسته سرازم با 2 گل فوتبالبازان سامان با 1 گل جواب گردانیدند. با همین سامان غالبیت نوبتی خود را در موسم امساله به قید گرفت و فعلا در موقع دوم جدول چمپیونات قرار دارد. سرازم باشد با 3 باخت و 1 غالبیت در موقع نهم جدول است که این نتیجه نه آنقدر خوب ارزیابی می شود. دسته سردار شهر ترسونزاده یکی از تیم‌های خوش‌سلیقه چمپیونات است. بازی‌های خوب دارند و در رفت مشق از طرز تمرین‌های معاصر کار می‌گیرند. بازی دور چهارم آنها با دسته دوشنبه راست آمد که رقابت در میدان تالکو آرینا سپری شد. فوتبالبازان دسته سردار از اول اداره بازی را بر ذمه خود گرفتند و تا آخر نگذاشتند که مهمانان از روی امورها برتریت داشته باشند. در نهایت فوتبالبازان دسته سردار با شرافت 2 گل اکرم ممنظرов و 1 گل جمشید کوچکاروف غالبیت به دست آوردند و از جانب مهمانان با 3 گل صاحبان میدان فقط با 1 گل جواب گردانیده شد. خلاص سردار نوکار در عرصه فوتبال لیگ یکم الکی در 4 دور 2 غالبیت دارد و در جدول چمپیونات باشد با 6 امتیاز موقع ششم را اشغال کرده است. بازی‌های دیگر این میان دسته‌های ماهر یاوان و یاقوت شهر وحدت بود. ماهر یاوان در اولی مسابقه یکی از فعالترین ها بود. حتی 1 مرتبه به صدر جدول هم برآمد و اکنون باز همان احوالی به قول پورینه. اگر همین بازی را با پیروزی پس سر نمی‌کردند باور کنید الا در تخانه جدول بودند. برتریت دسته مذکور این است که نسبت اکثریت دسته‌های جدول بازی‌های کمتر گذرانیده است. در دور چهارم آنها همگی 3 بازی پس سر کردند و در این 3 بازی 2 غالبیت و 1 باخت در آمار دارند. بازی با دسته یاقوت برایشان مثل آب و هوا لازم بود که بالاخره با مقصد خود رسیدند. 2 گل زدند و با حساب 2-0 بازی خاتمه یافت و ماهر به موقع هفتم جدول برآمد. رقابت‌ها در لیگ دوم برای به دست آوردن راحت موسم آینده لیگ یکم خیلی شدید سپری می‌شود. مخصوصا رقابتی که دیروز میان دسته‌های مونگ و باغبنیاد برگزار گردید یکی از بازی‌های پرسر و صدا در عرصه فوتبال لیگ دوم کشور بود. این بازی را همکاران ما پیگیری کردند و فعلا وقت است که یکجا تماشا نماییم.
дар варзишгоҳи ноҳияи восеб ба номи теша исмоилов даври аввали чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи дуюми минтақаи кӯлоб дар вилояти хатлон бо иштироки дастаи навтаъсиси боғбунёд аз ноҳияи восе ва дастаи мунки ноҳияи ховалинг баргузор шуд. баъди садо додани суруди миллии тоҷикистон бо иштироки сарбони дастаҳо нахуст парчами давлатӣ баланд бардошта шуда бо ҳамин бозиҳои лигаи дуюми вилояти хатлон дар ноҳияи восе низ расман шурӯъ гардид. дар маросими ифтитоҳи чемпионати мазкур намояндагони федератсияи футболи минтақаи кӯлоб, раиси ноҳияи восе ва дигар шахсони расмӣ иштирок ва суханронӣ карданд. таъкид гардид ки таъсиси дастаи боғбунёд аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ва дӯстдорони ин риштаи варзиш дар байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти хатлон дар остонаи эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол ки аз ҷониби президенти федератсияи футболи тоҷикистон пешниҳод шуда бо як эъломияи махсус аз ҷониби созмони милали муттаҳид қабул гардид ҷиҳати ҷалби наврасону ҷавонони деҳоти восе ва ноҳияҳои атроф ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим муҳиму саривақтӣ арзёбӣ гардид. бояд гуфт ки бозии мазкур аз дақиқаҳои аввал бар суди дастаи боғбунёд оғоз гардид, зеро дар ин даста футболбозони бо таҷриба аз дастаи собиқадорони ҳулбук ва ҳайати ҷавонон ба ҳам оварда шуданд. голи нахустини дастаи соҳибони майдон дар дақиқаи нуҳуми нерӯсанҷӣ аз ҷониби ҳамлавари ҷавон Сунатулло Сафаров вориди дарвозаи рақиб шуд. бо гузашти 5 дақиқа аз голи мазкур боз ҳам дастаи боғбунёд ба задани голи навбатӣ шарафёб шуд ки муаллифи ин гол собиқ футболбози дастаи ҳулбук Самаруддин Расулов гардид. то охири нимаи аввали майдондорӣ дастаи соҳибони майдон боз як голи дигарро ба самар расониданд, вале голи задаи Сунатулло Сафаров аз ҳолати нобозӣ зада шуда аз ҷониби довари марказӣ Сиёвуш Шоғиёсов бекор карда шуд. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 2-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад дар ҳайати ҳарду даста футболбозони захиравӣ дароварда шуд ки ҷолибият дар дидори имрӯза боз ҳам афзун гардид. тавре дар боло ишора кардем қисмати зиёди футболбозони дастаи боғбунёд аз ҳисоби собиқадорони футболи ноҳияи восе ва қисман аз шаҳри кӯлоб низ ба ҳам оварда шуданд. дар нафасҳои охири дидори имрӯза саъитараш дар дақиқаи 87-уми майдондорӣ соҳибони майдон боз ба задани голи навбатӣ даст ёфтанд ки муаллифи голи мазкур Ҷамшед Шокирзода гардид. голи охирини дидори имрӯза бошад аз ҷониби Бахтиёр Султонов баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ ба ҳадаф расонида шуд. ҳамин тариқ дидори нахустини дастаҳои боғбунёди ноҳияи восе ва мунки ноҳияи ховалинг бо ҳисоби 4-0 бар нафъи соҳибони майдон ба анҷом расид. 8 команда имсол дар лигаи дуюми минтақаи кӯлоб бозӣ мекунад ки ино дастаҳои карони ноҳияи дарвоз, тераи Шамсиддини Шоҳини Муъминобод, боғбунёди восе, сурхоби Темурмалик, Балҷувон, мунки ховалинг, нораки шаҳри норак қувозмоӣ мекунанд. дина оғоз ёфт чемпионати мо ки дастаи тераи норакро қабул кард ва дастаи Темурмалик Балҷувонро. имрӯз дастаи боғбунёд мунки ховалингро қабул кард. бозии имрӯза хеле шавқовар гузашт ва бозии якуми боғбунёд бошад. ин бозӣ дар оянда ин команда ҳамаш бачаҳои бо таҷрибае ки дар ҳулбук бозӣ карданд, дар дигар дастаҳо бозӣ карданд, ино бозӣ ба бозӣ бояд нафстар бозӣ кунанд. лекин дастаи мунк ҳам бад бозӣ накард ки ваё 4 солчи дар лигаи дуюм бозӣ мекунанд, ваё ҳам нағз бозӣ карданд. бозиҳои дигари даври чоруми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат гирифтанд. дастаи парвоз чӣ гуна гуфтем дар майдони худ дастаи сароикамарро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард ва дастаи файзкам бошад бо дастаи исфара яке аз бозиҳои беҳтарини ин даврро ба номоиш гузоштанд ва дар ниҳоят файзкам бо ҳисоби 2-1 ғолибият ба даст овард. шодмони исор бошад дар ин мавсим онқадар бозиҳои хуб надорад, яъне ки натиҷаҳои хуб надорад ва бозии навбатии худро муқобили ҳулбук низ боз бо шикаст паси сар намуд. яъне дастаи ҳулбук бо ҳисоби 2-1 дастаи шодмонро дар майдони шаҳри ҳисор
پرشکسته کرد. دسته سومون باشد در میدان خود دسته سرزم را قبول کرد و با حساب 2-1 مغلوب نمود. دسته سردار شهر ترسونزاده باشد چگونه که در بالا گفتیم مقابل دسته شهر دوشنبه یعنی که دوشنبه شهر دوشنبه با حساب 3-1 پیروزی به دست آورد. دسته ماهر یوم باشد مقابل دسته یاقوت بازی پورا از اوری امور برتریت داشته را برآورد و با حساب 2-0 غلبیت به دست آورد. هنگامه اساسی چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ یکم در موسم امساله این در موقع دوم قرار گرفتن دسته سومون نوکور است. دسته دبیوتانت این موسم علاقه 4 بازی خود را پس سر نمود و در این 4 بازی تا حال شکست نخورده است. یعنی از 4 بازی 3 پیروزی دارد و 1 مساوی که فعلا با 10 امتیاز در موقع دوم قرار گرفته است. دسته هولبوک چون موسم‌های قبل فعلا در موقع اول است و در 4 بازی خود 4 غلبیت به دست آورده است که با 12 امتیاز موقع اول جدول مسابقه را اشغال نموده است. دسته پرواز فرودگاه بین المللی شهر خوجند باشد در 3 بازی سپری کردهش در هر 3 غلبیت به دست آورد و با 9 امتیاز در موقع سوم قرار دارد. در تهخانه جدول باشد دسته های شادمان حصار با 1 امتیاز و دسته سرحدچی با 0 امتیاز قرار گرفته است. بازی‌های دور آینده یعنی دور پنجم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم با طور زیل صورت می‌گیرند. مرکزی ترین رقابت این دور بازی دسته‌های پرواز و سامان دنغره خواهد بود. هر دوی دسته‌ها تا حال یگان شکست ندارند و در این رقابت اگر مساوی نشود یکی از این دسته‌ها باخت اولین خود را در موسم استقبال می‌گیرد. دسته سرای کمر باشد روز 25 در میدان خود دسته ماهی را قبول می‌کند و دسته هولبوک باشد در میدان خود با دسته سرزم شهر پنجکن مبارزه می‌برد. دسته اسفاره و شادمان در روز 25 یعنی که بازی سوم این دور خواهد بود و دسته دوشنبه در میدان خود با دسته فیضکن رقابت می‌کند. دسته سرحدچی باشد در میدان خود دسته سردار شهر ترسونزاده را انتظار است. این شهر دور چهارم چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ یکم بود که اون رو من فردوس خورسند برای شما شهر رو توضیح دادم. تا نشر نوبتی برنامه فتح شاد و پیروز باشد.